Chenika Devnath with a huge round of applause. Miss Universe Tripura 2024 to crown her successor. And here's the reigning queen about to crown our next successor, and Miss Universe Tripura 2025 is, ladies and gentlemen, boys and girls, khumjar Debbarma. Congratulations! Huge round of applause! Hey bayap song bahay tong man ro khakalay no joto no kaham tong na hane so channel lo katal phai ka hanke subscribe kai all of select kanari hake bayap song norok ni bagai kaisa good news to bi phai ka obano saimana hanke video no poila na hoite paithak jora nai tong ri hake bayap song sung joto no saimana chini tripura sarok tabu bebang sakano competition no thangai tongo te competition no tiki ui bo tongo hake bayap song norok baksa ba saimang kana baksa ba saimang ya khona 2025 ni Miss Universe Tripura mangkha khumjar Debbarma hake beb song belai khano sini bage proud movement te proud klaina ni nango te semawo khai khoroksa wanching mangkha te this year o khasini Tripura samangkha belai khano khaksango sini Tripura sa Miss Universe Tripura man bage belai ke congratulations wish maklayo te norok nobo Miss khumjar Debbarma norok wish khlaidi congratulations wish khlaidi te bini buskang ni journey ni bagai norok wish khlaidi buskango te bo ago goi thangmana te ke te dofano kuchuk saka kasari mana te ke te chini culture no chini culture kanmung chumung rong no promote khlaimana te ke kuchuk hastewo te kabangma state roko chini culture chini rignai risa rong no obrong no promote khaimana te ke norok bono congratulations wish khlaidi te bini buskang ni jarin no tei bo congratulations wish khlaidi best wishes ready hake beb song video no fuilani hoite paithak jora nai to mabagai belai ke hambai so video no chaja khe like khedi comment khedi te share khaina tapok di hambai jotono no haino hai next video malai fenai so bye jotno kaham karung tong din